Dostlar, Soqquluk мал базарындабыз мына. Бул жак жылкы базар. Уй базар, мына торпок өйдө жакта койлор бар. Бул жак чөп базар достор. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Урматтуу мекендештер, бүгүн 28 сентябрь 2025 жыл. Чүй облусу Соqqулuk району Soqqулuk мал базарындабыз. Сиздерге так 3-чү чыгарылышта уйлар тартып көргөзөм. Боо, саан, музоолу, этке дегенде. Сиздер лайкты басып колдонуңуздар. Каналга катталганды унутпаңыздар. Биз анда муудан баштадык. Үчөөнү жетелеп кетти заты. Так, могу Герефордтон болсо канча экен ошо? 2 баш могу, экинчи 115 миңден дейт мына Герефордтор. Булар боозбу кандай? Белгисиз да? 115 миң. Жакшы. Герефорд. Шоф, канча экен могу? 150. 150? 150 миң, а бул карача? Бул деле. Бул дагы 150 миң. Булар бооз саан. Боз. Бооз булса, булча. Кечилер татканда. Бунусу канча? Кайсы бооз? Бул 5 ай 6 ай болуп калды. 5-6 ай болду. Бооз, а? Боз. Жакшы, мына 150ден. Экөөбү же дагы барбы? Жөйкө. Номер калтырасызбы? Номер Телефон номер. 220 0220 63 63 77 77 42. 42 достор, чаласыздар мына. Шеф, канча болду? Шеф ака. Канча калдыңыз? Канча дейт? 130 миң. Бооз экен кунажың. Шеф ака, канча болду? Алдыңызбы? Канча болду? 110 миң болуп туруп ушул кунажың. Алда бооз. Ассаламу алейкум. Сиздики? Я, сиздер тартпайм братан. Канчадан булар? Сиздики шеф? 170 музоосу менен. О, чоң болот эми музоосу. Бул канчанчы торпок эми? 3-чү. Азыр саанбы кандай? Канча айлык торпок? 4-5 айлык. Жакшы. А могу карачы кара. Кара 5 тууган. Саан эмес окшойт азыр, Саан ба? Канча сүтү бар? Канча 15 литр сүтү бар. Торпогу кайсы? Жок бунун торпогу. Канча бул? Баасы. 120 дейт. О, музоосу менен ана торпогу. Эстик эмес бул. Бунун ээси жок. О, наркы таргылуу канча? Музоосу менен бул да 130. О, биринчиси окшойт, а? Ондо болгон 3 баштасыздар. Номер калтырабызбы? Калтыры. 0700 ме? 0700 992 992 777. 777. Мына достор, 3 баш. Бирөө музоо жок, бирөө музоосу менен. Шеф, канча экен бул? Канча экен бул букалар? Я. 140 дейт. О, шуйс канча экен? Бул да 140 окшойт. Бул сразу секрет го. Карабай туруп. О, кунажың канча экен? 100 миң. Музоосу жок. Саан. Канча сүтү бар? 10 литр сүтү бар. 100 миң сом. Я, алабы канча ака? Так, бунун ээси жок. Базарга эмне кирип атабыз бияктан. О, Симентал кимдики? Канча ака? 200 миң. Боозбу? Саан. Саан эмес. 200 миң сом. Канчаны туулган бул? 3-тү. А булчу? Бул 200. Бул да Симентал окшойт, а? Бул да 200. Бул канчаны туулган? 4-тү туулган. Саан эмес. Байыптыр. Бул да 200. Жакшы. Аксакал, ассаламу алейкум.
Qancha so'rab o'tasiz bu qora oyga? 110 ming. Buni qancha suti var hozir? 10 litr suti var. 110 ming. Qanchani tug'gan u endi bu? Göptü. Ko'ptele tug'ibdir. Narxıcha bo'lsa. Aldağı. Bunlar shunday ele. Ba'zilar shunday. Bir deyli ekan. Nomer qoldirasizmi? Qoldirmaymiz. Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Tak, bu boz, bu son, bu qanday? Kısır. Son. Qisir, bozor alami. Bu qancha so'raysiz? 100 sıra atağız. 100 ming. Bu qancham tug'an u yer? Kamper. Kamper deydilar. Onda olgan u yegan dostlar. Ровно 100 ha? Bozor qancha beradi bu? Aka berilgan. Ay, tak. Taqsir, assalomu alaykum. Qancha so'raysiz? 140 ming. Qancha suti var? 18, 17 ming. Sveji tug'anda hozircha. Qancha? Bilmaymiz, apparat men sog'lat ekan. Assalomu alaykum. Yaxshi. Qonajin qancha ekan? 110. Sağ Buroskan tura turalçı. Yergi turgan qonajin. Sağanday. Hozir bilinmey. Hozir olgan. O qonajin so'rab chiq qonajin. O qonajin kimniki torpoq ekan ha? 110. 110 ming. Satasiz. 110 ming. O bir yaş oldu. Bir yaş bolalı. 110 ming. Baka sizlerde köy bular? Qancha bu? 135. 140, 135 deydilar. Soğan mı? Qancha litr sütü var? 15-16 litr sütü var. 140 ming. Ha, olcha. Allah. Narxıcha. Bu 180 ga olinib turma o. Narxı javada turadi ekanda. 180 ming oldi. Tak. 5 başı ekan ha. Biri qunajin. No. 4 uy ekan. Ular qaysilar son? Biri öyle. Var mı bağısı qanchadan? 145. Bu 145. Bo'lchi? 125. 125. Qonajin 75. 75. Bo'lchi? 80. 80. Bo'lchi? 85. 85. Ular qaysi bo'g'iz endi? Ularni bilmaysiz. Sağ ekan, o men bu sağ. Bu kısır mı? Bo'g'iz ekanini dag'i bilmedik. Tak. Nomer qoldirasizmi? 5 bosh ekan. Yok. Qoldirmaysizmi? Yaxshi, qoldirmayman deydi. Naki. Onda olgan. So'ng sulu uyg'o bu. Assalomu alaykum. Qancha bu? 210 baş. Ha? 210. 210. Bu qanchani tug'gan uy? İçindegisi 3-cü ekan. Neçe yersiniz? Qancha sütü var hozir? 15 litr sütü var. Qarodasi alato. Qaroda alato. Kunga yaxshi ko'rinmaydi atma. Ko'rdingizlar? Qaroda alato. Yaxshi. 210 ming. So'radi. Bu satıldı. Satıldı. Qanchaga ketdi? 102. 102 ming. 4 çıktı. Ama içindeki bana İçindeki 3-cü ekan. 102'ye satılıptır. Vayga qancha ekan bu? 140 ming. Oho, bugün bozorda qarangizlar. To'lib turadi. To'ldiradi. Biz dalsha ketdik. Mana kiremiz qo'yamiz ishni. Xayra kelib o'tolmay bu yoqdan o'tdi hozir. Bu alovi qancha var ekan? 180. Bo'z bu. Hava 5 5 al bu. Sağ ol. Sağ ol emas. Sağ ol.
Sağ ol bayta, qanchani tug'an? 5-chi to'yda. 180 ming so'm. Yaxshi. Biri o'la o'zi dag'armi? Ya. Mo'g'ul cho'ng ekan. Nomer qoldirasizmi? Telefon nomer qoldirasizmi? Aytыңыз. 0707 12 80 28 dostlar çalasızlar. To'liq ma'lumot olsangizlar bo'ladi. Так, xonajinlardan so'raylik. Xonajinni 6 tish. qancha? 135 mi? 6 tish ekan. 4 tish desam 6 tish ekan. Xonajin qancha ekan bu? Assalomu alaykum. 120 ming. Hozir soatmi qanday bu? Bo'g'oz tuyil ekan. Bo'g'oz ekan, tuyil ekan. 120 ming. Yaxshi, xonajin ekan. Assalomu alaykum. Bu gigant qancha ekan? 180 yo'q. 180 ming so'm. Bo'g'oz o'xshaydi. Telefonda söyleyeceğim. 180. Bazar alamı değil. YouTube kanalı. Tezkavarlar var. Tezkavardan başka. Tezkavarlar. Ya kanca kan bu siment al 200. 200 ming so'm. Siment al. Bir de gavuştun ka. Ha? Siment al. Qancha oylik bo'z bu? 3 ay. 3 ay. Hozir sağan emas bu shun. Qancha sut var? 10 litr sütü var ekan. Vazi qancha dedingiz? 200 ming so'm. Cho'ng. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qandaysiz? Bu uyingiz qancha ekan? 120 so'm. Etga Etga baylangan. Bo'g'oz bekanda o'tmayman. Yo'q, etga baylangan. 120 ming deyman. Etga. Tak, bu yoqda tarozi var ekan. Ya tarozi qancha ekan bu tartish? Ya, assalomu alaykum. Kimniki bu? Xo'jayin yo'qmi? Reisi yo'qmi? Tartgan kishilar yo'q o'shada. Qana qayoqdan ko'radi bu? Sifra. Sifra narxda. Ha, Bluetooth bilanmi? Qancha kilogram chiqasiz ko'rayin dedim mana. Ne alınız var ya bugün? Yaktan ne qilib turasiz? Taqsiri. Qanchada o'tadi? Bak. Tarozi ishlayapti. O cho'ng'ila torpog'i qo'ygan ekan. Qancha oy ekan bu? Muz o'smadanmi? 135 ga. Yo'q, 135. Yine bola. Bu qancha torpog'i? 2-chi torpog'i. 3-chi. Mana. Qancha oylik? Urg'ochi erkak bu. 4,5 aylık qo'lqop. 4,5 oylik urg'ochi torpoq. Menen bu uy. Muhtaç. Qanchadan bo'lay? 100. Ha, 150. 150'den deydi. Молодец. Bayga qancha xunasın? Qanday? 115 muz o'sma ha? Ha, bu qancha? Bu 155. 155 muz o'sma. Birinchisi, ikkinchisi. Ikkinchisi. Ol 115. Жалгыз эле бул, а? О, мына. Көтөм кунажын, жаш кунажындар экен. Так, дагы чыгып барайыкчы. Канча экен жигит? Sen менен карабайсың. Sen тартпайсың, тартпасаң. Мына ке. Урдап келдиң белени. Boğaz okşayt abi. Kança sırayız? 135. Kançan tuğdu bu? 5-chi balasi ichida. İçideki 5'incisi. Özü alata okşayt. Kança sütü var hem? 8 litre. Ha, canı tuğanda kança verir? 18 deydi. Alata. Bir öyle dağ var mı? Nomer kaldıras mı? Nomer kaldırmayız deydi. Çoğu şu yakın. Ularga uylar qator teziladi.
Savas. Kimdiki? Qaysisi? O kunacım mı? Al 8 ay boz birinci. Birinci tut 8 aylık boz. Bağısı kança? 100 ming. Bulçu. Torpağım menen 160. Boz olsun benim 160. Torpoğu kança aylık erkek urgaçı? Erkek. Kançanız torpoğu? 4 aylık erkek. 4 aylık 3. torpoğu erkek deydi. Kança sütü var hazır? 10. 10 litre. Daha kaysızdaki? Ne var? 15 litre. 14-15 litre 4 ay boz. süt verir. 4 ay boz 3. tut. Bağısı? Bazı 120. 120 bin. Daha kaysı? Oldu. 3'ü var. Hem numarınızı aytınız. 0505 0505 16 66 25. 16 66 25. Dostlar çalasızlarımda. Sağ uylar Muzoğlu. Çok kumbat dilemez. O kimdi gelgen? Tokollar. Sizler mi? O Galıştınga o değil mi? Kançan tuğan buluyor? Ökotun içindeki üçüncüsü. Bunlar kança aylık boğazdır? 7 ay 6 ay. Kancadan? 250'den. 10'su жақсы түсіп береді ақша. Онысы hazır. 7 aylık boğaz. Eki var. İşte dağı var mı? Nomer kaldıras mı? 558 84 38 38 deydi. Dostlar çalasızlar. O gördüğünüzler bu. Şveç'te. Ya bu Şveç kimdeki Şveç? Kanca sırayız bu kunacınga? 180'den. Ökövden 180'den be. Yaşları kanday buların? Bir yaş 7 ay, bir yaş 4 ay. Boğaz emas. Parodalar Şveç. Tazar Şveç'te. Bular mesnevice приезжий be. Mesnege. Buna gel. Boğaz emas deydi. Asminiyene kılsanızlar bulat. Nomer aytınız buradan. Nomer. 0704 89 79 79 39 89 79 39. Buna eki var Şveç kunacınlar dostlar. 180 mingden deydi. Ya o karaoy kimdeki? Kanca sırayız? 180 bin. Tak 1, 2, 3, 4, 5. 5. tut. Bozma. İçindeki 5. Kança az sütü yok da. Kança aylık boğaz? 8 ayağında sütten çıkıptır bu. Tenzoluğu taze eken. Sıvaçkan çaynap duran. Pazar kança verdi bana? 65. 165. Onda daha kaysızlık ha. O Allah o ya. Muz olsun ben hoş ettim. Assalamu alaikum. Bu ne degen parola? Galıştın aralaş. Kırgız. Kırgız uyga Galıştın aralaş. Kişi nereye eken? Bu muz olsun üçüncüsü. Kança gün? Bir aydan ötü kaldı. Bir aydan öttü. Erkek torpak. Bu kança süt berete mi? 18'den 20'a çıkıyor. Tak 18'de 20'a çeyin deyip mi? Tak bunun bağısı kança mı? 185 oldu. 185. 10 parodas alato bu? Çorlu prost. Çorna pёстрая. Жақсы екі башы дағы бар ма? O da mı? Так, бұл құнажын ұқсайды. Чоң өле ұяқ сайды. Бұл қанша? Üçüncüsünü ені той. Қанша сұрайсыз ба? 180 moza verir. 180. Sağın boğaz. Hazır sağım. Hazır sağın. Bayıç gerek hocam. Bayıç керек. Telefon номер айтыңыз онда. 556 0556 41 42 92. 41 42 92. Ма 3 баш үй достар. Чаласыздар. Onda olğan uylar. Uylar bugün vahşa köp. Ama Galıştınga kimdiki? Sizler kimesizler? Tak bunun neyisi yok. O uydu qarağınızlar. O muz olsun benim. Jel qarağınızlar. Giga. Kimdiki ekan bu? Satılıp ketdi. 200'ga? Muz olsun benim ha? 300'ge satılıp tur buna. Muz olsun benim. O. 300 ming so'm.
Так, достор, ушундай баалар бүгүн базарда уйлар вообще көп. Вообще эмес, өтө көп дегеним эми. Биз аракет кылып мына тартып көргөздүк видеого. Толук тартып бите албайбыз го эми. Сиздер лайкты басып, каналга катталганды унутпаңыздар. Каналды колдоп кетиңиздер. Видеону аяктайбыз.